भक्त समाजाना भक्तानां नवरात्रि चतुर्थदिवसे श्री ललिता देवताभ्यां अर्चन फलसिद्धिरस्तु। अस्य श्री गोत्रस्य कौन्यस्य गोत्रस्य यादव नामधेयस्य यादवमदनपति समेतस्य श्रीनिवास नामधेयस्य वनश्री नामधेयस्य चंदू नामधेयस्य राधिका नामधेयस्य निश्चिता नामधेयस्य मनोज्ञा नामधेयस्य सकुटुंबस्य सबान्धवस्य पस्मेर गोत्रस्य वेंकटेशं नामधेयस्य लता धनपति समेतस्य वैष्णवी नामधेयस्य यदुवंशी नामधेयस्य सकुटुंबस्य सबान्धवस्य। మీరు అర్చన చేస్తారు కూడా మీ గోత్రము పేరు చెప్పుకోండి. మీరు అర్చన చేసే వాళ్ళు మీకు